Muthi wa keri kiumia giki hindi ya mathiko mwena wa Kieni kaunti ya Nyeri nĩrĩo gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga aronekire kururumura ironda irahonete cia bururi uracakaya thutha wa kuonekana ta arakenerera gikuo kia Raila Odinga. Ona thengia wake kuhoya urekeri muthi wa gatatu gavana Kahiga niekorete haceke kahinda gwa kahinda na kuonekana ari mutongoria ukoretwo akiaria miario iria icokaga kumugaruka thutha-ini. Mweri wa keri mwaka uyu Kahiga akiaria mathiko-ini mwena wa Laikipia ni ararakire ruriri rwa ukabi kihuthira ngerekano gutariria ndigano ya gitaru kia Mount Kenya na President William Ruto thutha wa kuhagurwo kwa Rigathi Gachagua. Haha ithuĩ na William Ruto tumanĩtwo ta Maathai na Thurari. Nĩguo kana tiguo? As many as of that opinion say aye. The eyes have it. No thutha wa mwaki kumwakanira ruototia Kahiga akionekana na matonyo ma ukabi agithie kuhoya urekeri. Tumekuja ndio tukaweza kurekebisha makosa ambayo yalitokea katika mazungumzo ambayo yalikuwa katika mazishi kule Laikipia. Ikawa pia ishara ambayo unaniona nimevaa siku ya leo kuonyesha kwamba mimi sijaweza kudhihaki, sijaweza kudharau, sijaweza kuchukia mavazi ya kima. Hindi ya kampeni cia githurano kihituku mucemanio watafanitio mwena wa Nyeri hindi iyo atanaingira ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza Mutahi okiriirwo na njira nene thutha wake kwira mutongoria muhuruku Raila Odinga gitaru kia Mount Kenya gitire na bata na maria mahitukire indi marenda mamenye kiria maragaya thirikari-ini ya Azimio. Hao wananchi wamekaa pale Wakikuyu watoka Mlima Kenya wanataka kusikia what is there in your government for them. Wanataka kujua ni nini iko huko. Hata mimi nataka kujua. We have listened to history na tunajua. But we want to know, ukipewa serikali, je, what do you have to offer us for our 500 votes? 500,000 votes. That is key. Mweri wa gatano mwaka muhituku Kahiga akiuga matigwitikira mwana wao ahamurithio ta munini wa president hindi iyo. Basi nikisimama hapa katika kanisa, we will not allow our son to go through that at all. Kama mbaya, but he will not be taken through that. Hadi ni Inooro TV kumaka kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo.